Kuri uyu wa 7 z'ukwezi kwa 9 2023, umubyeyi w'imyaka 23 ukomoka muri Mexique amaze gukatirwa imyaka 6 azira gukubita cyane ndetse no gukomeretsa umwana we w'imyaka 2 w'umuhungu, amuziza yuko uwo mwana w'imyaka 2 yaba ari umutinganyi. Ese koko ibi nibyo? Kuki yakubise uyu mwana w'imyaka 2? Ese uwo mwana yaba ari umutinganyi? Ese ibi bihuriye he no kuba yagirirwa urugomo rungana gutya? Ndagira ngo ukomeze kudukurikira kugeza iyi video irangiye kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi kuri aya makuru twagiye tubakusanyiriza. Uyu ni umubyeyi w'imyaka 23 ufite abana 5, akaba amaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 6 muri gereza kubera gukubita bikabije umwana we w'umuhungu w'imyaka 2 kuko yaketse ko umwana we w'umuhungu ari umutinganyi. Uyu ni umubyeyi witwa Francis Ricardo Santero, yashinjwe icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa umuryango we nyuma yo kwemera yuko yakubise uwo mwana amuhora yuko atekereza yuko uwo mwana yazaba umutinganyi. Urukiko rwo muri leta ya Texas, aha ni muri Bexar County, ni urukiko rukuru rwo muri leta ya Texas, baho babashe kuba bakurikirana iki cyaha cy'indengakamere, baza kuba bamukatira imyaka 6 ndetse akanakora n'imirimo simburagifungo kugira ngo abashe guhindura imyitwarire yiwe mibi. Uyu Francis Ricardo Santero amaze guhohotera uyu mwana, uyu mucamanza ukora muri urukiko rwa Bexar County witwa Stephania Boyd yagaragaje yuko ababajwe nuko izo ngamba zo gufasha zitagize icyo zihindura kuri uyu mugabo witwa Francis Ricardo Santero. Kuba babasha kumuha imirimo simburagifungo muri iyi myaka 6 byagaragaye yuko nta kintu biri buze kumufasha. Raporo y'igipolisi n'ubuhamya bwe igihe cy'igihano byagaragaje yuko igikorwa cya Santero kuri uwo mwana atari ubwa mbere byari bibaye. Se yagaragaje yuko yahoraga hana uwo mwana ashaka kumugira umuntu w'umunyamaboko. Avuga yuko yari afite impungenge z'uko uwo mwana agaragaza imyitwarire y'abakobwa. Kubera iki uyu Santero ese afata uyu mwana akamukubita bene aka kageni biza no kumuviramo kuba yajya mu bitaro? Uyu Santero yavuze yuko uwo mwana yakundaga gukina n'ibikinisho bye by'abakobwa, muri ibyo twavugamo nk'ibikinisho yakundaga gukinishwa byitwa Barbie ndetse na seti zo guteka, aho gukina n'imodoka, imipira, ibikinisho ndetse n'amarobo, aho uyu mugabo witwa Francis Ricardo Santero yakekaga yuko ibyo bikinisho ari ibikinisho bya kigabo. Yabwiye umucamanza ko yababajwe nuko umuhungu we bwa mbere ashobora kuba umutinganyi. Umucamanza Stephania Boyd yagaragaje yuko atishimiye ibisobanuro by'uyu mugabo Santero. Mu by'ukuri yakubise umwana we w'imyaka 2 kuko yatekerezaga yuko uwo mwana we w'imyaka 2 ari umutinganyi kandi ashaka kumugira umunyamaboko. Umucamanza yavuze yuko atari ubwa mbere yaba ahohoteye umwana, dore yuko yanahohoteraga nyina w'uwo mwana akabakubita ndetse akanabatoteza. Raporo y'igipolisi yagaragaje kandi ko Santero yahoraga akubita nyina, akamukubita birenze ndetse biza no kuba yabasha kuba yakubita uyu mwana w'imyaka 2 amukubita ku mazuru, biza kuba byamuviramo kuva amaraso menshi, akaba ari kwa muganga ubu ngubu. Avoka we yasabye urukiko kumugirira imbabazi, abwira umucamanza yuko Santero yemeye icyaha kandi asaba kwemererwa kugororwa aho gufungwa, uburyo bwatuma Santero akomeza gufasha umuryango we. Ubushinjacyaha bwifuje ko uyu mucamanza wo muri uru rukiko rwa Bexar County amuha igihano cy'imyaka 6 y'igifungo, bishingiye ku bukana bw'icyaha ndetse n'ingaruka zishobora kugera kuri uwo mwana yamuteye. Se w'umwana yabwiye urukiko ko yicuza kandi ko asobanura ko afite undi mwana mushya agomba kwitaho kandi agiye mu rusengero mu rwego rwo guhindura imyitwarire ye mibi.
yasobanuye ko igice kimwe cy'ibyo yakoze gishingiye ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga byangije ubushobozi bwe bwo gufata ibyemezo. Mu gitangwaga n'igihano cy'imyaka 6, uyu mucamanza Boyd yashyizeho amategeko menshi abuza kugirana umubano we n'umuhungu we amaze gukomeretsa, kandi abana be bose ndetse n'abana bose muri rusange igihe azaba afunzwe, ndetse na nyuma yaho naho azongera guhura n'icyiswe umwana cyose. Mbese uyu muntu Francis Ricardo dos Santos ni muntu ki? Byinshi twamenya kuri Francis Ricardo dos Santos ni uko ari umuturage ukomoka muri Mexique wamenyekanye cyane mu itangazamakuru rya Texas nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 6 muri gereza azira gukubita bikomeye umwana we w'imyaka 2. Uyu Francis Ricardo dos Santos wari afite imyaka 23 igihe ibyaha byabaga, ni umubyeyi w'abana 5 yakoreye icyaha mu mujyi wa San Antonio muri leta ya Texas. Icyaha cye cyakomotse ku myumvire y'ubutagondwa ndetse no ku marangamutima ye y'ubwoba bwo ko umwana we w'umuhungu ashobora kuzaba umutinganyi. Ibi byatumye akubita inshuro nyinshi mu maso, bikamutera gukomereka ku buryo yavaga amaraso menshi mu mazuru. Raporo zigaragaza yuko yari asanzwe afite imyitwarire ye mibi y'ubugizi bwa nabi mu muryango we, harimo no kuba yarakubitaga nyina w'umwana. Ubugizi bwa nabi bwamugejeje imbere y'ubutabera, aho yahaniwe no kwitabira amasomo yo kugorora imyitwarire yiwe, ko birangira adahindutse. Mu rukiko rukuru rwa Berks County, Santero yemeye yuko yakubise umwana kuko yatekerezaga yuko imyitwarire yiwe idasanzwe ishobora kumuviramo kuba umutinganyi, ndetse anavuga yuko uwo mwana we w'umuhungu yamukundaga cyane kandi yashaka yuko akina n'ibikinisho bya gihungu aho gukina n'izi Barbies ndetse na seti, kugira ngo umwana we w'umuhungu abe umunyamaboko. Ibi nibyo byatumye amugira urugomo rungana rutya kugira ngo abashe guhindura imyumvire yiwe. Uyu ni umwana w'imyaka 2 gusa. Nyuma y'icyo gikorwa cy'urugomo yohereje ubutumwa nyina w'umwana amubwira yuko akoze ikintu atari buze kwishimira. Mu rukiko, umucamanza Stephen Boyd yagaragaje yuko ababajwe cyane n'imyitwarire ya Santorio, ndetse by'umwihariko uburyo yatekerezaga yuko kubabaza umwana w'imyaka 2 bishobora kumugira umunyamaboko, ariko yaribeshyaga cyane. Ibi byatumye ahabwa igihano cy'iyi myaka 6 yose tumaze kubabwira. Santero yagerageje gusaba imbabazi mu rukiko, avuga yuko ibyo byaterwaga no kuba akoresha ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga, ndetse avuga yuko yari ahisemo kwitabira isengero mu rwego rwo guhindura imyitwarire yiwe mibi. Nyamara ubushinjacyaha bwahisemo gusaba ko uyu yakomeza iki gihano cyiwe cy'imyaka 6 ndetse no kugororwa, ndetse banamutegeka yuko muri icyo gihe atagomba guhura n'uwo mwana we w'umuhungu amaze gukomeretsa, ndetse n'icyitwa undi mwana wese. Uyu mwanzuro wafashwe n'ikimenyetso cy'uburyo ubutabera bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushingira imbere ndetse bugashyira imbere umutekano w'abana, by'umwihariko igihe hagaragaye urugomo rushingiye ku marangamutima y'ababyeyi ndetse n'imyitwarire ituma abana bahura n'ibikomere bitari bimwe ndetse bitari na ngombwa ku mibiri yabo cyangwa ku mutima. Uyu Francis Ricardo dos Santos yasize isomo rikomeye mu butabera no mu burere bw'abana, aho ibikorwa bye byatumye ahura n'ingaruka zikomeye mu buzima bwe no ku muryango we. Ubu ngubu uyu Francis Ricardo dos Santos akaba arimo akurikiranwa uko bukeye uko bwije. Ibi ngibi bikaba byatumye Amerika ishyiramo ingufu ndetse no gukaza itegeko rirengera abana. Aya ni amakuru twari twabagejejeho, amakuru ari gucicikana kuri uyu wa 7 z'ukwezi kwa 9 2024. Mera ko ngusaba gukanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere uba ubonye zino video zacu, kandi
uduhe komenti, uvuge ikindi kintu twazabakoreraho ubutaha. Njye ni Callixte Mutabazi Arindoci, aha ni kuri Global New Trend. Ndabashimiye cyane.